ngasi gi video se akhoi gi negative energy remove tawbagi matang dani ko negative energy kamaina imung dagi chalhan gi dage haibado ko pot se ahum khatang se nagani ko ina sena doisa pot ahum se dum akhoi gi yum da leiba pot nga ta oina oini aduga leitre haraga dum lebi bada kaino tawde ko haide dum phangada ba pot nga ta ni ko ado khwai aham bada ko champra aina na new moon da champra haidi katlaga ishorda katla haidi aina khoi aina ningjari ba ishorda da haidi katlaga khaido ga ngasai gi lamlong mari phang bada lang thoon haina ko aduga adu natabi da ko haidi thangja natraga haidi new moon kai kana tabi da sisina anytime to we ko ngasi tawrashu ai hayeng tawrashu ai ke shokai de ko dum hapta da mumuk to birashu ko haidi kai gi no ha matam da ko champra se haidi phataba energy ko mongonda chupsalle ba khambra champra se akoina bazar daga sum yengone dukan daga haidi champra ga morok ga parenga lenga ga yale na ko adu do haidi ngak thokna bagi damak tane adu na haidi champra se koina kamai to kada ke hai kan da champra ama laurani na ko champra se lauraga aina tummiba phamung dugi mon makha da thambi se ba adu taragadi kamai to gada ge hai kan sida ai gi hakchang da leramba hai tare ko mina yingselakpo oiro natraga mina even mina kitang buk toksel ena khalase ba hadis ko gi simjin ba kaina ga hai bado adu maina laye na khalase ko adu natraga ai gi imung da lairi ba phatawudi mayam hai tare ko haidi negative energy negative eye evil eye and hai se ko adum ba mayam do haidi chalhan gi na bagi tamak da nungdang se na tumba do ai gi mon makha da thambirani aduga mathangi numit ta ko mathangi numita pung baro gumbagi mamang da hai tare ko nonga laga baro gumbai mamang da sigi champra se puraga dum haidi khaidok ta bita ko smaina dum puraga khitang lamhang oi ba jaga gumba ko mi pak chana da ba jaga gumba da lang thok piramo si je ko si sina haidi kyam change la ke hai ba do yeng bio ko haidi phat yam na nwai ta ba haidi ai akoi ge imung da su marmak ta leino ko isa phawo lening da ba timing he yaurok pone ba haidi adu kai gi no hai matam da ko imung du gi energy do yam phat ta ba gi ne ba haidi yum da ga lening da ba haidi imung da gi thokning ba koning ba dwan ka phawro ko matam da ko si to bio ko si regular oi na hapta am da amukum ba dwan na dum to bio ko si lere khwai first da ko aham ba gi sina champra se lere ko mathang dana tezabat mana se akoina manifestation to bodo siam kane ko si mana se haidi manifestation su kane aduga phataba energy remove to bodo su kane ba kaino ko gi tezabat mana se katang lobi de na ko aduga kon sena da ba kon gumba me to piyo ko mai thadoga magi smoke magi mai khudo ko loina ma imung da loina chakhai bi ba hai tare ko haidi si sima to bi wa ko ani shubada si to bi we akoina haidi khujule kham budi hai ko khujule kham phang da ba gumba sudum yawoina ko ma pan da lebe chena ngai khujule kham phang draga di khujule kham de manipur da dum manipur da dum phangena akoina haidi loi ki ba khot ki ba haidi pora aga su yum dagi adumaina loi thoki ba khot ki ba oiraga su ko yum da leitre na su khala se ba tezaban mana se su yam phai ko tezaban managi magi mai khudo hai tare ko magi smoke to haidi khara mai thabi raga mai mai khudo loina ma ai ka khuding du da ko loin changa ga loina haidi chakhai halo ba magi mai khuse ko si sina su haidi ngasai gi ai gi imung da leiri ba haidi impurities hai tare ko phatau di mayam haidi ko adumba mayam su loina chatkhiba oigani ko si sina second ani shuba oire ko haidi si gi potsena aduga amana bell ko bell se akoina mandir da kai da aigi election da thambiram basu yai ko adu ama su tongana dum thambi bai ko macha ama thambiraga aina phami ba jaga aina thabak tawbugi jaga oiro natraga aigi dukan da oiro natraga aigi bedroom da oiro ko ama thambio table mathak ta kai da ko haidi yam nungai rakta ba timing gumba yawina ko bell se pairaga haipetang saina anium la thingbiraga ong thambirena ko aduga haidi saina amumuk tawbiyo ba site si taw ma tu nga sagi makhon sin na ko nga sagi phataba leram bado chachhiba oina oibado si sima leire ko ndo sida leire ahum aina hairiba potse ko sima leire aduga champra sima nga sa aina tawbiyo ada mon makha da tawba amal mon makha da thamaga next day da lang thopa ma leire ko aduga last ke sina bay leaf mai thadok biba sigi ahum se khatang try tawbiyo ne haidi imung da yam nungai traga de ko khana chaina ba phawa toiba khotpa adumaina oiraga su ko sigi pot se amuthang try toroga yengbiyo negative energy remove tongna bagi damak to ko thank you